Ütökeenen күндө доктор бүгүн бири бу дора горомна бетелбахта кылжыбы тити көргүкү курдук этин юбилейдерин жетигер отугар келер олорбут бүгүн аксыгы 12 күнгер дора горомна 15 сагын олукчу толу эте кини тугунан кепсетибити нактыбытын хаалар теңине кини тохпар регалиятын үтөтүн ақтан астаққа табылар. Ол күрдік кені Платон Алексеевич Онинская атынан бұл музейға әлбәқті кілжігіт, әлбәқ тақылаптары оңырбыт кейі болар. Онна сақа хелін ұриятшылын сойылу бар. Хамай басың тақылатшық бұд, қаяда ұриятшы юбилейі болдым. Қанда кастамаққа, оның олық бұқатын оңыстан тұран үрдінен анынан болбаққа үті оңыстақтық кені мереқа научны өттіттен күшкі көмілігер кейбетеді. Саха жақталарыттан басықы филологичті наука доктора, онда қайта құлдық тұрулаған тұран үлеләбітін бейгі бұл, аттығар чуғасын жібітчанлар бәкте бейгі. Россия онна саха елін культуратын үтіжері бәйді. Казахстан, Алаш, один государственная премия по литературам, намдақта болдық премия лауреата. Сибирьдегі сала, Россия Академияты науқаларын Сибирьдегі салатын үтілер ветерана. Учырапчы мұғын қытарнақ нәйлеген бачотта ғолоқтауға Россия онна хақайбен ұятшыларын союын чилейіне. Дора горомна Васильева диетин кутубун алын бес сағын толықтарды. Онна би кені кытта тәңіне үлестік кені барығар алтыс көтчонлар білен тұрар бүгінгі көрсүйі дәлелемдегер кені жонылар әргетігер жоған сеймігер айнаға оған мақтал бұтып деттебіт. Тоғадетаққа қайы бағыр ғұриятшы түрі кені оған аты солы ұлбытын ең бәтін ехленеттері чоғыз чонлары көңіләвет болдақтарына қайы бағыр тәрәйіні тәрер ұстық болайчық. Оның бүгін бұл бейман ұсқаныларының кені аймақтарығар, кені чоғыз чонығар, доры борамны жонығар бастатан тұран мақтанжақ тұстақпыр. Мен бейік өліневет бұл доры борамна хамай тақсылақты күлленеп кемегер түбәс бітжаммыд, онна келе. Жігінен Аллахқа филологканан баран кені Иркутскайға Омық Тылдың институтын бітәрбет бәді директүттен қырдаққа қарағас соғыс, директүттен қырдаққа бедарым кен ғауыз специализациялақ Омық Тылдың жұтала болбады. Қолабыра диреңеттен тұран саха литературатын, ночы литературатын үрді бераққа вередер кемегер өреппет ақкейіп. Олдынан баран бұл кенеже саната онны оқтон, оңостон туран үз жылдарға бұл институтқа өлеләбетін бейі бәкке білемет. Онна манна көстен аспыт кадрдартан да көргікіп болу. Дора борамна бұл хұриятчы союғын чилені болон бұдан еметтен бейі білебет яқанласпатыға сыстан өләбет кейі болады. Кені интерея бастатан тұрын прозаға адар еді. Онна ол прозаға кені чақчы инникетін өсөлелер қықтақ, ona бәлерін айыныларынан бұл хақа литературатын сайттар хаңа направленияларын, саңа қайысқаларын көрдер бүтчіні тава таянан үлелия. Ол күрдік кені Василий Семенович Яковлев далан айыныларын ол хаңа хоғытауын керейті хүрдіға дегенлік ұрыдан журналларға, қараттарға әлбәқтік тағармыда. Bu Nikolay Alexeyevich Lubinov ayımlıların kinime olaq ingen toğun turan ürütlerden biri de sızka borga tüyelbenke kini olus baxan onna dirilis qoğamına statyalara ürütalardı. Doğru borumda oldu poeziyana miye kim bıkkıtın devikadlı, kim bıkkıtın kim hana taqsan ererin körün olduğundan emiye hüllях сеңдек күрлер иделяға. Онтон союз қалғаты деймне, статья нады боллағына юбилярға тыл әтейті доклад нады боллағына кені мұқатын қағандағына астауытын өйді өтпін.
Ondan bu kimler üç yoga yetiler Tatyana Ivanovna Rumyanska Alexey Tirnamosova olan onunla doğruda olarak kimler gene bu saha Nurot'un literatüratın saydığı tohulanlık doğruda bu eden. Üyün bir sanala, bir tokuyda, bir cayılar canetler onunla bir eğitimler, bir literatüratı itindeki köstü, haççedeliğe hok köstü denedi Kanada, ol manatı var, otun bu bilgi kölleri tasavvurcan olur. Dora Gorovna'nın min ambastan bir serberkini min diplomunu öyle ver recenzen bu da. Ona bet sudurgutuk şöyle son tübün bağıydık. Ağa son, buraya son min ücreti kamışken bitim. Ondan olata gene tinliğin bu ütüye söylemek gene bu kadar bararlı salgamıda. Onun otur bugün bana bir tuğunan güzel tıl edilye, ona has bildiği edekkeyi bu kavarda kini nikıtta ıksa hivehin kepsetitin öldürülün bugün dirender ona teniter kümbüt kiyevik tenimin et yaptım bağlı. Bilgin atılı bir oyuncu hayatının literatüra müzeyin direktörüge Saha Народной Royaçtıgar, Saha Respublikatın İskustuvatın Müdürlüğü Geytiger, Saha Respublikatın Geytiger, Rusya Orhan Literatürüne Bilemiyet'in laureatıgar, Alaş Literatürüne Bilemiyet'in laureatıgar, Luginov Nikolay Alexeyevich. Türkiye'de manda Dora Gorovna Çuvaşyanlara bir bölgelere kenarlara bir daha ordu keresebiller manda kililer uka kim Dora Gorovna betin egetin canın bir topluluğun isterlere kimlerden keresebiller onu yani. İki bilgim birge gören astı bu kulkas güvenleri vansılları gibi. Yani aparatında montaj kılakta, kurye var kılakta bir yübüleydi vansıllar. Sonra evde tane buldular. Yani o bir dakika. Sonra postona öyle vansıllar soktu. Onluk oluyor. Ona vallahi bu kündüzlük hani tugaç yamut seberetin köre ürettiği sergerleri no bir ya aslında kanata kanya bu burası var. Bu hakikaten inteligensiya itu kami löskel sakın inteligensiya üst yönetiyle sudah barbutun bütün Taliban'ın hakimiyeti doğulan bilgilerdir. Kimiler diğerleriyle bir türlü yaptığım bağırdım. Baktık vallahi. Üst yolga tuttuğuna köhönden biri. Köşkün camına. Benlik de haberlik köşkün de köşkün. Bu ayına bu hiç kalkarlar benlik kabul. Kırskal kellana eter. Kırskal prişol praznik будет. Tüttürü tarihçiyle kendine hoca bu. Böyle bu evetin tohunan kepsetiğini sürülür. Büyüme yani harikada bolbatını açıyor. Ayına bu kıran ayına. Ona yerinden Allah evde kaçtı ki bildim. Allah kıran evde sebebini hem bir olsaydı. Oraya kadar evet. Kaskı gözlükten yürür. Onun için geldiğinden bu kamera biri. Ayak bakala. Onun altına batoluk satana batoluk. Kadang betul bunga bukan kendisi. Ono itu tengah-tengah cakap mimpi kiane ejin. Kajian mana kebab sudah tidak. Jadi penggeraknya kan dengan bar. Ono
kim günlük uğraştıra Ambat Çıvıya, Topal Petrovich, Bagdarın, Dalan, onlar Giremay. Kim Bagdarın otottan da politik eder. Giremay'da tuare demonstrasyon valla. Onu kine o grup politik onu iste. Onlar tihamla etti. Doktorcunun olarak çekilmen kitle. Hatta tahmin edildi. Tuğu mitine bırak ihtiyaçlar. Onu bahçe gibi aslan ya onunla asbar bakın diyen ne cevherleri ne bağlı. Onu köyde paran daha emeği baydık dedi. Bastaki demokrasiye bastaki sonuna. Bunu biyolog kutuların tükenetiyle can reaksiyonlar ketire var. Onun doğru görevna übüleydiler. Kine aymakların emeğe göre kapışsın oynar. Kine Cennete vallahi aslında übüleyden her sözü onları gören, onları kronistten, onları kıta bir sponsor olan bir. Onunla doğru grubuna kelgene zahar bıraksan. Ütüyorken ne tuakka Türkiye hatta var. Prokuratura dedi, bu ile ilgili bilgiler. Ondan ama bizde eder komünist kıstapya Pakistan. Zahatında. Olattan zapça satlığa kirlitter fiyattan, yönetten başlar. O gelenler avtovokzalına komutlar, onu milisyeler alanlar, çoğka işinden varan diyenler, bir ol kim bol pristüpüleyle kabarık gerçekleri, üstünden bilimlere hatta üstahlarına ve harına prokuratura tuak. Çok dinatan. Onlar doğru законностью ден была. Прокурор Калерова нахак кытана кайты сахар. Деп сахар кылып сүйлөдүлөр милишелер. Он булаттырып көрдү. Оны туй бу. Патча от саны туйнан жалды маңайдан. Күлгүдөн капсыда. Милише болду. Ол хайыр да келди. Bir sapça satıldığı kilden maram manna. Onlar yapısı yok falan manna. Ona hatta bizim milişeler, bu şivenler manna. Kiler diyor. Diye bitirin. Следователь yani anlara antta verir следователь de barların usturaydan bilmez Allah kamtaran. Toğman ne tanrı yani Türkçe bozkulatan barın Türkçelik diyatı kaççı mı yok dedik kaççı bile işte. Onun mamalara soruydu. Adam bir yapı dedi. Mamalara kayak koydu. Bu zakat bu hata tuğunan Türkçeni biliyor. Ana kancı var. Kehre var burada. Askıya gidiyor gibi yerden döndü bunlarla. Onu barak sattırıp ya çok bulmuşsun. Çok güzel. Ondan da anı olarak kilbap bitti. Traktör buldun. Alanın da bir kilbap bitti. Antalya barak tabi. Ola. Ondan iki olur hatta iki doğum sözünle iki ağlar bir sıl bile perestroika ana ola yani ile kaldı. O sahne. Ola ta asıl valla one BS 30 daha sağlam. Yeden kendileri. Onu da zakarga onu übülüye geldiğini kapsayabildim. Daha sene masalbat dikatana kaydı. Çok baydık olarak ya aynı o kadar daha var derece. Dekat canım doğru çözdük tutan olur. Ondan bege getirdim ya cerahata o kalbı suak, sumut suak, dalamın suak, suak böyle oldu. Onun bilgi hanada kavu eden bilgiler bıraktım. Tuak ondan bu sakın intelijensiyadan bu bir sanalar tanılar. Aymaktadır kurduk sıyırlarlar. Ola eyinin kas bilgi kandığın barkın ketler. İkinik sıyırlarından diyen uyan.
Eci buyurmanı yani. Ola ayın öyle kontakta. İki sistem. Evet seçtiğinde çok kırgındı. Kaykanlar bu yine ayak oldu. Üçü de iki kabaları. Ödüller bitti. O gün amaran tehin diye karabalan oldu. Ondan bilgin ki ütünden sanırım tokara ki ata jongo atların tokara ki ortadaydılar var kurduk şimdi. Yine bir gönül davet canlıra manlakeden alırım. Manlakini körpüt kilitten baktık verimli nonka diye kendine bağlı. Ama bir bu doğru görenleri bugün ahtana harbi daha siyaset bununla düşünmeyeceğim. Otobilgin mecbur olanın kurduk doğru goramına üleyen kelbet ületin kandan toğunan istiyakfitin bağırağıt onu tıl veriler Nurguyana Viktorovna Halgaeva kini mana выставка ordular muzeyler o выставканы kepsiyalar ondan doğru goramına olağar ayar ülediler bu muzeyga bileteden kaldı. Событиялар түбәлтәләр тустанан кепсиге бер көтөбүт. Микрофонна да. Онтон устанан хатка төрү дайдака бара калдыктыр деп куттаналар. Bütün gününden gündü dağıttı. Bir muzeyga literatürne muzeyga biz elbette geçer ırgıdan kellam. O kurduk erkekten bilgi ülehitler manna ülehitler dinletten daha beden uzamadı huriyatçılara doğan manna ülehirkenlerger gündük uğrastırak amma çıgıya balık bağır kurup gelenler kaldı bağırar geçirlerken. Bir onu baradır ki kartskalarga görebek, orga kartskalardan istendelerden onlar bardıgar doğruya uğramına inirki, kini kepsi turara, kini suriyatçılar ortaları var kurtar. Onlar da kini kuru kahan bağırar suriyatçı, olağun, ayırlakin, çımpıgın barıdan ırıtan, bilen, kinler ortaları var, kas bildiği huriyatçını tolorduk bilerek göster. Bu manna beşerlikten talibanlıktan harbatın kurduğu kas bu beşerlerge kini dakılarından havalanırdı. Onunla naha çübüdük ırıkpıtın kendikten jadori uğramından etiğin sanatın bari istem paranlar ve onların erenler doğru bastı oldular bu bilimi kurdukça kepsen, aktıhan sinan ahırlar. Itu kurduk doğru uğramından kere kepsenler bu müzikler arkımlarga değilden kalmağa karşılar onu bildiğine. Ondan bugün bir yaka bu kini oğullara sen haline kini soğuk olmadın kendine grup manga bir yaka kelerci Nikolay Yorovich Ursun'la onunla Ursun'unca kepseden idi. Doğru yaparımda soğuk olmadın kendine eti bugastasta sakat avlar koduna denildi ki taharıklara doğru yaparımda tuğuna. Dedik doğru yaparımda kini bu şapka tururduk bu mandık fobiyalarga bu isteyenler taraftan kararlı kurduk saka arma saka literatürün türü tespit bu ulu huriyatçılar bu kimler bu starlar olaktı portretin olardan kini saka tulun ühün bay literatürün algıstar literatürün havalanma saka literatürün barın ihtan kostan der vallahi olin bir kini mandık olaktı. Otom bu manda baskıya koruptiyen kini dokümenlere, tuz dokümenlere, o kurduk kandidatskay Stefanin Kömüskev'de, otom doktorskayı Kömüskev'de, kini sürün ihilerin, oğlan ihileri bol dokümenlere bol kıtanlar. O kurduk manda Российская Федерация kulturatın ütüyle oraya bol значогын kırağın. Ondan bu manda garzantarne vitrinaga, doğruya uğramına, saka suriyatçılara oğlanı den an bastıklı takıvıt kelibette bulsaklar, onlar di attıgar onun kapıyasılar. Dedik sağlanan jabı kini kanla tuğu suri puta barında kilde boğulan
Kiniga bolon inine kini ruka isterler huyan wonna kahıkka hurunalga biçetenen respublika kahıktergerden biçetenen taksırutun baratın tihen ispit iti albumlara baratın onu gücüy batık sahlan kiliden oğurbutun baratın oğulara bu bihigi muzey bitigar ağalan tuttara iti bihiyaka muzey bitigar onu samay kündü bay materyal bolar. Олар тураттатыбыт, оны таһанан оттон бу этен хаттарын курдук дория борогна, үгү сәддә хуриячылары аған хуриян ди таһарбыт кинигелерин кытта катсканан көрдөрүлөр бу музей бит истенетигер болбут түгенде катскаларын көрөгөн, оны таһанан Раиса Терентьевна Аммусованы кинилер манна эдер редакториттен бирге эммин десиһен литературага, олоқтургар жахактаргар сүбэһи тамаһы боланна кардарда көмүрүсүлһен, тоҕор-тоһор, аспыт түгеннерин эмиэ картскаларынан көрдөрүлгө уурдубут, ону таһанан оттон Раиса Терентьевна эме суох болбутун кэнне ити киниге оҥоро охсон таһарбыта дория боромна. Түп түгенни же аҕайа хый болар сүбүн көтөн манна Николай Егоровичтин түргөн байдырды ахты дагы комуян бичен 90-дар жегинге таһарбыттыр. Ити барда биһиге карап, биһи манна ужелехтере көрө хачабы бардын истеби, билеби, нигана биһи музейбыт хама эме чугас доғоро болар. Ден эттахбытне сыспаппыт. Никандырына не onu бардын кес доғолора болар. Onu таһанан оттон Дория Егоровна o Руидан Халып Лисепсова Людмила Даниловна народный художник bu Маслының Руидабыз қаттың bu ортодуган бұл қайдағара bu өттібіт сырттан жиннәқтік манық сиригілен тақсыбыт көрдік болла. Бұл қаттыны көрдік бүтінөттен bu талбар қотын олары илетігер қотығы сұлыс кемігелі деп құрналын тағыджар. Онна жаттан bu кендигер ағына қатын лагата сиригілен үйленерер. Жетігірдік кені сақа литературатыгар Дория Егоровна эме үлелен тиен кини курдук олоқа қолы бұрын батыгықтары ден суалталақ бұл үчігай бая қаттылы ондың бұлан қалыманна. Чек оғасты кеп сәді қайты келдік. Бұл ұстапқа саңа жылда кәнніктен тұруаға комуян кебейяппыт суға, маңа бейяпа әлбәқ тәрәхінерге химбір кәлбет жылына көріп істепті. Опсай қарсықаға түйеді. Күнді доғыттыр опсай қарсықаға түйебет бұл кирилеспет тағығыр, онтан салғы диләңгерметін өтәқпіт. Оғылары ұлғатар көріп. Оғылары Şekerin olurun ligin bihi müzikarda yaratılacak Marjın Kovat'ın Çekoslovakya'da müzikarda kolej folklorda halatı 3 studiyanlara gelen öğrencilerin kayıtı var. Angelina Golareva, Christopher Maximov Festival Tanjeri Kumhum öğretildi. Otton Jan Popov Omustur.
Üçüncü tahsilatı görelim böyle ondan doyum bir kat olacaklar. Benim bu bilgi
Я буквально пару слов скажу. Очень рада вас видеть на этом вечере памяти бабушки. Сегодня я безумно рада, что не только вы, но и те люди, которые не смогли подойти, вспомнят о Васильевой Доре Егоровне и вспомнят ее добрым словом. Сейчас хочу представить вашему вниманию фото из Музыка там тоже есть. Музыка есть.
las cayeron un par de milímetros, tiene más de todo. Ondan kimyaha akayandan varlar kayanan gördüğünde bu beşik aşağı geçtiğinden bu. Ona en bakay halkı filmde o ucu ucuna orada onlardan. Ondan da işte o süt olan desuga ama akora nacional y articulista de literatura y educación. Y se trata de un discurso en el que olan tiene que tener sahabattan hasta jaktar literaturnya o teknologi dan literatura la francese literatura yang hasta dokter buat. Kalau kita ini itu betul untuk harus tahap sabaka orang biasa belajar. Dia masuk belajar. Dia kemudian buku hampir disken. Ya, que esa calidad de la categoría chévere y es que el todo no se vuelve político, que hagan su difícil modo de sacar la energía que dejan la boca aquí. El yo que damos que quiso que me le podía decir tu persona sana, como para que la boca. Onlar gene hada namı nam çıkırına kola koyuyorlar da kaldan ben bir sana da tutup Mana itu waktu batalnya yang akhirnya mana jola tanamnya kata betul hal betul akhir oleh itu dan sangat berpada kalau kerja tujuan alam soal waktu terakhir. Doa orang dia langsung literaturnya cincin muka uhan keluar dari jatuh dia langsung terus dia itu mana gerasi Dua kali memang negara di makam Ankara, hette istiadat olmayan makam Ankara, Türk tentang urusan populernya istiadat. Bu bahaya. Bahkan Ankara kelompok kaitan orang, mungkin kaitan terus kaitan, ada dua kaitan, kelompok sana, sistem takkan tersanaya Jadi mana tadi yang Bu mana entah sebaca ayam yang sekat cici itu dengan suap mana. Oke ini ada rumah. Mana juga orang cici kita. Hati itu sebaca usaha dari jadi bu kiri ayam yang itu baru di itu mereka karena ada saudara. Orang sekat Jangan dia istilah beda terhadap literatura dulu itu. Kalau dia ada coba bikin drama, kayak udah yang kalau aja, bahtera itu macam kayak itu lah itu. Kalau kan terangkat itu kan boleh untuk mencipta gambaran postan cerita diri kita. Kalau kita cakap OCT sebenarnya Hati udah sudah cedera untuk terlalu karena ayat kalau urusan itu mana sangat kami ada apa dari kita sangat sulit ayat yang ini untuk coba kalau ayat yang kajian kita coba ada Mana kami terus saya tidak bahkan contoh lagi kalau kita ada udah bilang terbitan halaman dari coba Boleh sekali terkait cincin bukan tidak terlihat kaitan tadi. Katakan sudah kini saya celah orang mana ayam itu karena mereka disitu dari utuhan kata. Bukan kata ini soalnya kita kalau juga tidak bisa kaya. Boleh saya itu bukan sama orang itu kita jadi terkait kalau barusan ayo ini Cipta dia berdua dengan jalan dan juga dia ciri itu saya boleh untuk boleh mana jalan mana saja dengan itu untuk nama dia kalau ya itu kayak dia itu natural juga dia mau ya jalan dan sudah mau untuk dengan air Nilai saya amat ceria kalau waktu sebelum ini dalam kota saya sudah butuh macam itu Tuhan. Makanya kalau dia mengenalkan bagi kedua kita
sanatçının ayakta kurtarılan çiftlik topluca kontrolü. İkinciden dolayı Kur'an'dan usluk kırım janrı romanı, Aras yani işgal hayatlarından anarak kurdular. Bunlar şu olan ise işgal sahaf literatürü balısallık, ilgidir, uyuşturucu, başkalarından janr kuratının tarafı olmalıdır. Öğretmeni literatürü ise instrumental liderin yuvaları çeşitli tuttuğundaki üreticiler aynı İspanyol tepkili büyüler çok janr kuratadır. Çünkü tarih üretimdeki biletten aha. Walaupun obat itu juga taruh di media, cuma usulan betul kata otak online inilah soalnya psikologis. Kelemahan individual kalau orang Uyuyorlar. İleride dalın tadında kalan istutunun güç olarak tekrar belirten vakti bir teorinin kayıtları işkiye kalan gerçekçi bir uluslar literatürde yine tepkiler edildiler. Bu dalam bahasa ayetler ilişkileri dokumenlarda oldukça bu sırada emniler publistik ekstremitilerin sanat programı seherde historia dokumentalne, kuzulsuna dokumentalne kanıttaki tecrübeler etkilemeye başladı. Bütünden dolayı oranın Türkiye'de alt kısmı çıkarttığı bir Türkiye'çilerin tuğunatırıyor. Diler oluşturun cevapların ayrıları risklerin türlüklerin bilen olan büyüklerin arasından literatürü historikleri çok var olduğu şeyleri süreçler tırnak şeyler süreçler tırnak tuğaları büyütülen telefonun yağıp öldüre yapımına. Saha şehrin literatürünün bir bakan işlemin medeniyeti cümlünün bazısının kaytak bazılarından koruyudan kalmakta. Ilmiöiden tenagana kemistinin bir yapı. Başarının kırcının taharatı kurulası sapında yılı üretici kemiler turistettiğine. Dalan ayınyaların taharat oğlu kemiler üyevet ettiğini temiyetine. Doğasalar emniyette üyevet oğlu kedip doğru yuvarlanır. Diğer ılımlıkta doğatların kelip tüdağlı turiskeler Teler tutarlar elbette sürer öderiler. Diğer ılımlık sanatını bulgur, artık olarak atmaktalar edilen sanatı. Kelimelerin ısıtabı ayırmalar iştirağından ılımlık sanatçıları olup verilirler olarak. Dolayısıyla anlatılan literatürün silinmesi gibidir. Kelimelerin ırkının sanatçıları olup sınırlanırlar. Elbette sanatçı yakan istenmezden mahtallığı eder. Mentoraya konumun kıtır hürdet oldu diyebilirler böylece. Gerçekten tuvalet eterini bölümü etkiledi. Ve literatürü sektörün kararlarının pahalı doğru konumuna üretilen benim ondan dolayı doğruyatın da gelecek olursa sözü verdiğim soğuk önerim. Filipçin çakçı kaldı diyetin saha literatürünün oluşu üstte katılacak. Türün üreten kanallarıyla büyüyeni ıslatıyorlar. Koduklarlık öğretmenlikler, kalıpta turunlarla astarlıklar, Türk Türklerinde buna kalandan turan sürgüsün astarını siklerken. Ona beni konulabilir, buna ayı olacak ödüller. Hem olacak, ulağın olacak, uyarçı, böyle koronada rastlanma haçı. Bir korona, daha bu hakkı bazıktan hadalıyla o olup çok da farklı oluyor. Üç bölümdür. O kadarlı tümcekler insana ağır, kontrollerden bir tarafı seni sızma gibi yaparlar da bu bölümden o noktaların tuğları yaparlar, parmak olarsa. Kelimelerin uçuşları devriyorlar, bütün kitapların elbette sanatçı manzarayı yapar, internet komputerler ve baharlar korkutan literatür isteği o baharlı literatürün orada kullanılır. Orada olarak telefonlar yapıyorlar, saman petrolüçleriyle. Ben o içerisinde olsa hayallerim bırakmak olurlar ve o zamana karşılar kalmakta. Kita hep kelimlerde uyku ayarlarının kınanyanıydı. Hatırlıyorlar. Dostan soran kıyafetlerine. Milletin tahanan korularına daha kesinlikle bu skalalar onun içerisinde hayatının beynine kanılıyor. Çiğneyen ürünlerde
Sakın senin soyaçlarını kıta çikolata olan Nikolay dolayısıyla kullanmışsın kıta. Saklayı karınayı güven, bir şekilde çıktılar belemden kaharıya baktı bilelerdi. Bir noktalar etkileyici çıkarttık kalıntıların tuğlan aktif ilgileri bulunan kanan kaharan aktif ve açı kabir çıkıyorsa bu turnayiler kaçan hayvanlar uyan sebagai kayu kapur kayu ucuannya serta aturan lalu juga dari segi kita masalah Allah itu kan mengenai orang komunitas harusnya komunitas baru istimewa bukan takut itu kontroversi mengenai komunikasi kultural itu ya mengenai kalau diskon untuk Kasi soleacinan to yung chimila. So siya na upatan na kagin sigita kasalanan tutula pijarana. So regular na alas kayo niya logya. So regular na bihetan ayda ulo ang lawan kuchona ito tanah ulo iyan tawag ko tuloy na. Balik siya tawag ng bolos tanah. So regular na mera sa kanya tuloy siya ng bolos kuhan class ilan dito. Kuhan so talak janu ile kalan sa kanya television sa dati again. Kalau kita ngomong tahu dengan maksa. Halkın beraber tutun o instituta bilgileri ettiğinde alıştıkları nokta doktorlar sahara instituta nöroloji nörolojiler o forma geldiği şeyler starszy nauczny, to buduje seksyjnie na Oliwie. Önce manna tümsüvü doğru olan çocuklarımızda haberleri o bölümü dağıtacak önüne oğulların, siyenlerin varı bu bilge, diyor bağayıp bilgeleri doğrultusu hürriyatçıların bir institutun gelen olarak bilgeleri diyor. Doğru olan ki Ligen kalan bütün koyduk bir solustada sürde halberi kölen kodum bir literatürne naukalıdır onlarında. Ama da size haftada ölbek otel cebir kirdekken bir kişi kolu sürde ulaşan bile. Ligenlik ulaşan Suriyatçıları Çin Çan Bağaytık olup yöneten monografiyalar Suriye talabıda da bilgeli. Nikolay Yakovskay'da olduğun orta günümüzü belirlemekte devam tuğunan monografiyatın kini sürücağın değerde sürücağlar şubası kılınlarıydı. Hürriyatçıların ama bu bir kültürüne, literatürüne muhtudun. O yüzden kini sürücağına, kini istim, hürriyatçılarına istim sürücağına bu monografiyaları olup çok kaydet gösterir. Olur bir dalam tuğunan monografiyalar. Kino sürandan verilen vereceğim çok sustuk ki doğru oranla. Türler dalam beğendim olur bir usul kötü değil. Sürün harfakalar aynaların kritika yolu onun bunları ki bu dünya bayaz karakter daha da yapar insanlar kadar mı? Çarşı bu B'de ılımlı hanatın olup çarşı duruşlar ki doğru oranla. İdilleri olmadan kıcı başarısız ediyorlar oldu. Kolur bir bu institutlar gerekli dinine hürriyat usul kendiler aspetleri en kapsayılar bir yaka. O çoluklu onlarına ideolojik obslugu olmadı. Ideolojik obslugu kendiler kendiler объективной. Он принципиальный, кихибадыгнан ученый, кихибадыгнан, мана кихибадыгнан, веден, hürden, kıdırdı, doğru. Onunla bu diğer kini kesgede yakaladı. Bir dönem institutu bilen kırar kini diye de anlatılan bu literatürle müziği hürriyatçılar muhtara. Doğru yorumda bir hatta bir bahar üledir, kesir olan bir hatta daha çok bahseder. Bu bir hürriyatçılardır. Bundan onlara, kanlık siyeslere, manyaklara olanlara, kimler sette kine grup şubasahan
bize toplar bırakın kuvvetliyle ayınları görüntüler dağınık. Bize kadar öyle kime karşı kadar sudas ayrıldı sana merkezi. Dedi bu olarak peki literatürde şöyle ki diğer daha kalanlar kritik doğru doğru. Kolorisi ki yakar barber sonra diyorlar kime bu onu koyar tutarlar. Şöyle de bir literatürde kritik de bir tabakların sudah deneyim yang berita berita kaya dia taharan oleh dari jono sudah udah de bilder dia ona tot jing waktu bihan situ kajian kata dorong sudah bilder bilder kata bihan jabatan nah dah waktu telefon Berani ini bola karena ini kohana nama sebelumnya itu juga bagian dari uliran sebelumnya. Onlarda olukta berber sudah çaras bola kihede yapınsa. Onu uliran beyan öyle kaldı. Ondan kimiler bir kıllarda bu bir literatürne namıklar millet kanıta soldadı hüberler. Birbirlerine üniversitede olarak öğrenenlere gelip kulübü ülelere bize navadan kıyaçlar kıslarına da oldu. Adını dediğim anagrafya olarak bir diğer kıyaçlar kime nahan kelime kullanan stüdyenler. O yüzden kimiler de baba bilgiler ona soldadan hüberler onun kelime. Onun bunların конечно bu bölümü kurduk. Yine bari bunlar onun benim yolu daha külüler belli olarak külüme gelen olarak bütün sen olarak şöyle Allah kelime kayıtlar tahmin edilmek dediği ulakan bayas olup nauka halar kine kayıtlar tahmin sana öyle nada. Bakın diye bunlarına benim institut Bolurlar, mahtaları kimler hüddam, iğnelerin, ebelerin, tohunan anlık ölü, baytık, gösteri de değildir, şubaslar tanımın burada bir yere bilir. Onun cevap edildikten mahtalının bilgileri deriyatçilerge, ona bu olanlar ziyetliler. Edildik, mahtal. Bilgin tadı gerekli bağlamın sorgularına karmanalar boyunca yine doğru oranın terkini hanımlar getirilen kurulukta Türkiye'ye kırıklarından şüphe ama tedbirde bulur yani. Yine onu seçtiğimizde kiye kulaklara, böyle koranlar baklara, yaşlı baklara kaslara bakar. Tapi itu kan cikin lama macam cici tujuan keluaran kalian jalannya segera barang kader, orang literatura dialog terlihat rapi cuma saja mesti karena utama dulu yang onu seperti ayat melakukan dari dijaga kita tadi, orang sadar orang lain kayak mulai harus kafurin. Agora na Basília, Allah nasional dulu kita sesuatu kita dan kita kerja sekarangnya, orang ini harus istimewa kita sudah di mana kita orang itu, kita ini atau orang hidupnya kita itu sudah kita. Orang jago literatura ajar kalian berpikir kita di house fitness yang berbicara orang kami lebih kita udah itu mana jauh perbedaan itu dari contoh dari perawat asal atau luar ini hanya batas kecil. Anda harus seperti misalkan saja atau nak pihak dari kerjanya ujian dari sekolah apa boleh malah biolog sedikit harusnya sekolah sedikit dalam lagi. Anda belajar dapat utara harus bahkan deh mana dia bila ada merupakan nama sekolah harus dalam pelajaran ini kalau sekarang untuk nama yang sekarang terjadi jaga kebahagiaan yang harus kita lakukan
Бастан қайта қарай олыс ойбудum, ондан bütün kez tutun yakınlarda. Ota dönem olandan ülelerin stadyaların, monografiyaların bilgi sucuğunu hocana takip tutulmak istedim. Onda bu olus eczağa bilen daha hukuktan, biricikten, yurdatçı, ülelerin olus eylem ağırlıyız. O yüzden yine bu üniversite programında var, doktor yapardı. Programda var, bu işinizlerga, bu yaşlarga, ülelerde hamsal olsaydı kolay. Onların dalam kolay, yapımda yıl kolay, kolay şey kolay. Bu sayıdan daha fazla sahara manisinde olsaydı daha ileride şey olur. Onun bu arada, o kadar da yine orada jen, ne yine onlarla cinsiyetçi, ama bir daha diğerler kalbi canlı, anne olsun diye o yüzden göre Tamara Petrova Komsona Mamyankola, Omukolate. Onun Allah savaşçı, onun bu kinder Allah kiyen uzak kiyen kalbiler, kiyen gelecekler boşlardı. Onun da kini kita karakter bağlı orada kini fakir yerlerin tuğba rüyalarının halinde kini. Onun bir hatta hayat literatürü bundan sonra yok takım literatüründen sonra yok takım. Bu literatüre bilimi kadarıyla ayakta tercih yaşanan kiniye ihtiyaçlı bir kutupada ülelere karakter bağlılardı. O kurduk kini hatta bilim bağlamında kurduk mahalda bir hakatçılar bağlardı falan. Direktör dağıtımları oldu. Ulafat profesyon yağar kuriyatçının da taklatlar oldular. Onu bakın böyle böyle oldu. Tarih bilgisayarına Suriye'den alatçı. Onda yeni bir Suriye uğraşıda bağlamını bulmadı. Navuşun stili uğraşıda yeni kuriyatçı olan standartlar oldu. Onu devam ediyorlar bir olanlar bir doğan. Yeni bir kuriyatçının dışına sorunlar verildi. Bizim gerçekten tatlısı bir ülelerde doğru tahmin edilenler olanlar şimdi bu hafif yaşlara bahsetler oluştu. Jogalar literatüra bestedikleri biletlerde de çok bazı yollar var diye bolardı. Ki bunlar. O yüzden kendi jogaları kendi lokları sırada bir pastanın sorgu durumlara etkilenirdi. O bolarına kendin bildiğin nauşna biografiya, kuriyacı nauşna biografiya derken kayıtlar yüklüler oldu tabi. Onun min doğsa Ivan Igorovich Pereseyev doğsa Taşı doğsa oyuncular asılı oyuncular birlikte onu birlikte bir ületin amasal çekçaraskini dedi o taşıvatın amalarını daha çok bu kadar kuriyacı olan bu kuriyacı tuz tragediyatın bu madde soruyor etti. Onu bile küçük sama akillerle Miguel bu Ivan Igorovich Pereseyev bu oyuncular Yılların oyuncular tragediyatın örgütün bildiğin üst süratten oluyor. Burada olanlar hatta sırtlıkta kadar oldu. Dedi ortalama kemirerek o kemirerken süreyenlere böyle oranlar verdiği dalar kırılan tabii İvan Igorovich Pereseyev olsa bunlar monografiyaları, nauşna biografiyaları yakalarak politika olsa tabii ortalar. Onu o zaman tabii de huyatını çok kurdu koyuyorlar. Bilgin tek kurdu koyuyor. Yine ayarların, yayınların o da böyle oranında olanlar aslında bu huyatçıları lisansından koyuyorlar. Muhtemelen böyle oranına iki terörist olarak tabii. Yine iki yılından olus salah nasıl huyatı hede, yine mücadele ona sakalı huyat. Cinsiyetçi olarak da onu ben kini sakalı huyatı Öbürledik, ona iskide olacak. Böyle daha bilgin bu sakalılar muhtemelen Ege'de kendiliğe kahalar duran, karaya yağardılar, sakalılar etkiler, bilgini tutuldular. O bölgeler kalabalık diye, noktaya getiriyor, sakalı tutuldular, birleşti. Bu tutuldular, geldi, nörolun tutuldular, onlar geldi. Rehabilitasyon tutuldular, o tutuldular. Усан туралы ülelerde dünya bile fitness'te, общество niye fitness'te, народу niye fitness'te, ulaşan çoğuna edecek sınavlıdır.
Onun bolana böyle korona bu atın atlar o sistemi sanıyor. Mana gelenler şöyle ayıstı girer ki ha teriden bu olarak yine mesaj koyarlar. O şöyle mana dia bu eder şuna kadar yakar. Sen hadi bu kadar kalau misalnya kita kalau sudah datanya, bu kini ülkede kini cumhuriyet, kini cumhuriyet, kini cumhuriyet, ulusan kolonu yang Jadinya nonton dulu yaşamına arada elbette bulutlar gibi nonton kim acem kim kandere ayağından kalıp hakikaten olan kalıp o gün olan tökemanına övüşmen ettiler doğru borununa kaydıkta kurduk ağır literatüratın kimçiliğine balbatak hayatları yeni hayatı var sana hayat kavramı belirge milletin durumdan Mindayım da yeganı bununla olduğundan etkileniyor. Kini Şimdi prozanın ikinci bir de onun prozanın ikinci yaptığı ayka proza usulhana bir onlar oğlunu bırakın umpara çımpara diye anı da ikinci yaptığı oğlanı değil. Onun hüdde oğlan üleni körbütün bin tabilemin değil tek kanalı. Bu bugün bir yaka bir kaçarsızlık gelen olur, abi yedircemi kelbetler oğlanı var. Tumarca gelen olarak bari Nizaroviç bilim basan belki hanadın etiyelerine bin yine doğru oranların eğitim yaptık üzetlere onunla yine aynıların tonan doğru oranla ama havalar ne kadar oldu da şimdi Nizaroviç benim balayda elbette olsun koyulda var. Daha statüle yakar şimdi Nizaroviç. Yakar. Doğru programlarının artıştıklarının toplama teknolojisi Danilo üzerliklerini geldi. Onlar önce doğrusu tabuğun ihtiyaçlar. Amanlayıkı kömüş diyenselerinin takırda. Kotoğu olursa. Antam Namihar Kırgızistan tavsiye burada. Sonra amanla yürüptüğüne doğru görünmedi. Ondan o kentten öğretmen hem balıkta Mustafa'da hındı kapmış taktı. O kendinden taktı doları aynı vaktim beni öptüm. Yürüttüğüm diyorlardı. Ölüp biter. Ama niye varlık propagandaları Suriyatçılığı üstüne ilgili üstelikler ulan olup bu teorinin seninle olur üstü hamilin. Hanım beni bir yerde soyuçta değilim bana. Hükümet aktivine böyle Allah'ın tahayyülü hürriyatçılığı çılıklı elde almış. Hürriyatçı birliğine hürriyatçı ağır birliğine üstülere var eden. Onun hükümet kanun telikki getiriyor. Doğru devletini getiriyor, kıvırtıyatıyor. Hürriyatçıları varıları bulmuyor.
براهنك تبقى تأتي براهنك تبقى عن تقوى الجبل جيتا تيانكم يقصد تبتنا زقاق مخالفة استيتد وسيلة بتاخد يمتاق عليه من أكثر راستان ورتاق نرتان حتى تولدته ثم ابتدت قطع ابتدت كوك انتهى تولدته أنا يتندد براهم التبين خاصته يبتدأ أنا حريات بري selektifine tümsüzler buralar fikretini ulaşamıyorlar. Ve hükümetin doğruyu görenlerin hükümet doğru, hükümet terahine, hükümet kampanyası diye tuttu. Sana artık. Öyle hükümetle نها بغشتوي نها يقام يفتح شوي سهل ناقويته يتتهم سهل لحظة وقت الميتان دوابي ثم يتوسطك بلاتي داتتن هكذا أبيلارم يا تحتك هنا تستهم تبين بلينو يهون بلين يكتنا اليوم ولا كرتا فلما توقي هذا يشيتك بلا يشيتك فيها الناس يشيتك هنوياتا هنات محبتها تبكي تبديلها ما وجدت بچه‌ها خسته وقتی که مستقها hükâr müşkile hâlâmsın kiyen köpüsün gel bağı varsa iki yeturlar köhige varsa tehlikeli istemiden tırallar nâfi tanûdeli dünyada yüz tehlikâmiyeti tuttu istibitte Tehlikeli kehbu etmem Hükümet doğruydu. Onun doğru yığılarına hürriyatı olan atak durumu var. Gene öyle bir ovalı ovahına uzakana oldu. Onun bu yoksa hantaları dünyada ulaşan Allah'tan bildiğin obayı hürriyatı olan Kerja keliru nostat keliru, orang barana kuhilah kumina tercoma, sobat tukuk kenapa? Etik bijak, ini nyata, men ini kutuk wilayah yang dalam nasib Erkek hürriyatını fazla kazandıran alimlerin rıfkı literatürün hürriyeti bittetin bilimsinde hukuktır. Onun kalitede varsa hırlar satay celallıdır. Onun doğru yürürlüğünü tuttuk cennet bağlarına hükâr hürriyatını birlikte tümsüyle eyler beylerin öykühü tuttu ettiler. Davarına hem bağlarını sağlar.
Sonra bize kalacak bir hiç layık tuttu. Onun ya almaktara enfektadır. Gelenlerin kaliyelerine Allah o kaliyelerin biletlerdi. Sonra sonra tuttuk. Yukarıını tuttuk. İçeri bilimini beni kaliyelerine bütün institutun Januga literatura yetta bakıllaştırma kalalık tutanları göndermeden hürriyatçılar tekkeleri de şehirliden riyade kamlaştırın köktürür bulunlaştır vakamah Allah diyelimizde ve böyle. Muhtar Nazarovich. Bilgin videomuz var da Devletçileri Parti'nin büyükleri başkanımız Beyaz Polat'tan video geldik. O videoya Spiridon'a galeri bu doğru oranına ondan geçir. İşte kaynırım. Oğlum bir saat öğrenmişti. Genel meseleye gelen doğru. Akıllarga Moskova verildi. Üyelerdi. Basın mühendislikte gelen isteyenden. Okul görüştüğü her birler göster. Üyelikler, Suriyatçılar, Salayatçılar, uçurdanlar, Akıskalara kimlikte. Oğlaktan bir destere Vasilyo Dora'yı göründü. Vasilyo Dora'yı göründü. Bilgaz kolu bir kem tuttar bu kısmıyla olur. Dönüşü doğrusuyla nette Allah'a büyükler vasiyonu bir daha askollarını sitiyelerde göremeyebilirdi. Genel literatürde ırkatçı, Dılmıralık bilinin doktora, Bilim Akademiyeti sivilleri, Salatın, Ülküler Müdürlüğü, Sakarya Sümbülüket'in, Kulturatın, Ülküler Bölümünde, Arsiye Suriyatçıların sayıldığı çeliğine, bu yıl yeni terörlükte 15 yılı ürdüktük belirtiydi. Bu çöktükten yürünmüş tuskuladılar, aras tereyinler ülküler dururlar, o kurduk anal suruklar, klas çastırı, kingi bıstır kateterilinde. Doğru yoramlı yürünmüş tuskuladılar beyetin, proza Soprona Danilov, Dalanova oğluna ayarlıkta, diğer kinigelerin ilgi baktan bıraktarlıkta. Onlar da artık kinigeleri Oskola bibliotekarının Yana Konstantinovna Pavlov'la taşlardı. Doğru Vasilyon'un çalıyla, sakalıyla kılınan biletlik, sorulu literatürüne bir bilgi Oskola öğrenekçilere doğru yoramlı Vasilyon'un kurtuluşçuluğu bir tatlığa Oskola'mızdan kınar ürünlerine bilgiler literatürü cinsiyetçi olasaytan taksırdıran yer tuttalı. Yine ayrımcılığa öğreten ürkütlük sığınavlığı, tuz beylikler kolabor olmuştalı, onlar canına sergiler yer tutta tepsiyi. 11. sınıfta benim işte Spiridon'a başladığımda galeriydi o. Bunların eğitimi bana bugün doğru oranlamakta skola, bilgi veremeyecekler falan olanlar. Allah'tan Tomskaya Vissarion Andreevich var burada. Var, aha. Onun olanla yine Sakarya Kulturatın Müdürlüğü öğretti. Sonra kinematografiyatın tuybuna, Restiya Bacota kinematografiya, Restiya Bacota tuybuna. Onunla var bulakta. Onunla mahtanlarım bu bilgi verilmek üyesini doğurum. Hüccetlere bu geceye seni yetti. Külgüyle dehleşlerin onlarına mahtanlarım bu yağda da yılanlara cebdemin. Bu hassasiyet dahi yaradılığın bu şöyle olacak silahşehir onlarından. Bu anda bugün bu doğru yolunu
سينا أينا ومن بيتريد وقت هبتاج بي تريد قضاء ورأيتك سين دعنا مظلم قليل لنا وشوش اعتراف انتهى وجونا جمم اللي داخلنا بعضنا تدعنا سين رن ويتبين وينون طولين جل وضح وخلق مضاياته ونمو تلأهن تريد التليات وهم أخطاء بالله نمو دورا بهيك ورغنا صونا تهون مراتور تيجلو سبيان ستهلاقا بلي وردان هوضا وارتصولا بدربت بلي وباقشي يحكي وصولا بارا تارتصولا جان هم بغالارا جان وارتبلي شوهر ولاتنا هي أكثر ولربينا وصولا هم وصولا جان وارتصولا والله بلي وردا صوتا به وصولا وجاتا به بترجع بتجارته وأنا قلت إكداستا ماسكيا ورغنا ولاكيلا تخصص خلاص كملت به وهو يجي إكداستا كملت والله ده إنديكات وقع بس كلنا تبارك بس وصولا تدينا وما بيرداستا ولا كليا وما يرد والله بو وتداوى بهجة إنديكاتورية ومسكلا أختار من مسكلا نمتلك كذا إحتمال أسبابها والنبي أن أختار الله كذا وانتم هي من البديل ومسكلا أسكا هو مسكلا هو مسكلا أسكا ترى من يجينا نتداوى بيننا تطورك ولا خالد ترى يتطور سوريا هذا وارتقي جعلتم مرتبة بالله كم يجعل كم كريم يرد هو قوم يكسر يوم كيل يرد الزراعة التي هي كذا من جمال من بيننا كذا دكتور في بجسم من تاهي تمام يرد الزراعة يرد لا يمتاز كيل ومن ينشأ الله جداه مسلم كثر كهبلا من كسرنا ونبي أهم ويقطرن تحدث ورقة تسكلا كبيرنا كبير تجربة يسكلا بتحسن كنا نمطني يما مليها كيرا تنتظر يرنا تسكلا كبيرنا الله ورقة كبيرنا وهم مجبور بارة يجيب والله يحتاج لهم يلا والله الله مزور الله حتى كل شيء تكون كلام الله تجلس خلاص بيقول كذا وصلنا يلبي إننا هل بيو وقولهم كتبوا ورقولهم كتبوا هي يوم كتبوا هم يلنا وخدي الله به بتربية خلاص تنقضنا وراهو شبهت والله يربي ومش خلاص كان وكنا مرنا مش خلاص به كبار هل شبهت وبتربية به خلاص تيرنا يرخ ترينو كشتريتنا برا هذا شوي يربي ترى برا هذا تابوكوتك يربي أنا كهوغا نرمو هلا بيجي بهلا نوتشتلير ونا هاتلير هو كهوغا نرمو ولو بچانا دلير ماج كدين نرنا نوتشتلير هاتلير ده والله كودا جرافين يوم هو بتربى نستيفان سيرتيا كدين جا تسنانه دكتور كتللا وكلا هجنا هيلو نوتشتلير بتربى وناتنو وقتك اللي يحتاج كمان غير يهتم هيك أصلاً كنا صوت ملاك مدلع تربيته والله أنا تبغى شو أتكلم أصلاً مش بيوم ونصب ولا نكتة يخيبان ما شو تقول نكتة صوت يسمى عن الحيوان وقف
kendiler ortadan hükâr kötü veremekten, onu da bağırlar, onu değil, olur doğru, onu verir, ne bu dilaysi yapmadı, Allah'tan barın, hem burada hırsını verebildik. O zaman doğru da, doğru yapıyor, işte çaktı gibiydi. O kadar makatlar kene, o muhtemelen bir akıllı biten, diye sahip bu varsa kene, kalıyor gibi, mesela annemanları yabuğa, yurtçanın verdiği biten, ondan doğru olmalı. İlk kayda o amuk kutu var. Yine sütü doğru bir akıllı. Ondan onları bir akıllı mıramı yaptım. Bana da olmuş olan hayatları bir akamarlar kim hayata kaçırır tohunu bakmaz. Onu uygulama koşta değil ki de kaçta hoşlanlar. Koşta ne canı terede atatürk olarak bir yektere bu değil. Koşta böyle olmalılara İngilizler koşta ne hayata kaçırır yakan İngilizler bu erişilen forka ortada olan has Kurus kellada kuru hujjaka hani ayta olmadı. Çünkü kuru hujjaka bazı da teröristler yaptılar. Bunu ya safariye brigadetin koşten hekene lafada rabra bir koşten hekene miraklı kendi tahradı. O tüm şirk kadar bara bazı yollar Allah'a bazı vakitten de bir haram ummak sıyırıyor haram ortalığı bırakmayıp kıstıyla onu burada sağır bu hektor gideyle burada kula süs gideyle sağır yolu dahi bulur bunu bir heye var zemin işine kaybakamın yeri arası toğun herhalde kumbaradın köyekler bir dakika onu bu jara jarasta ahmet sugan kaybı kehine kötü kuğularını diyor Yurtta kumağa kılına jarasta yorumda kuğuyu hep rağmen Oralar rağmen sonra tahta tamam mı böyle kaçınadan mutlu higir oldu gelen otobüsleri yakayı bittire kuarteli hikke Kurkulu minus soğuydan kalbiden muhtada var Klas kutgara rasa olur güvenlere gibi. Bu doğru hamaya derdik kıyçede ondan maaşı prokopiye diye prokopiye diye hamaya derdik kıyçede bu adetler bu barıca rahmet sağ bulmak. Bundan o koçerde bir de neden kelime anlamına neden hüküm bunlar ne hüküm çağırdıran Gördüğünüz var mı ki portföyü hikayetlerden böyle beğenmiştik. Daha beğenmiştik de o. Zamanı hatta tarafta kullanılan bakıyoruz. Ama elinde portföyü hikayetlerden kamu hiyas tuttu. Onu orası bir sual edilen ulusiyaka muhsayda ikidase maçya onu stüdyenlerin müttakbu kuhabıdan dola bu. Ondan satayım bu ortada vekilleri kadar. Çok doğru seçivasyon kuhaban. Yolda hasret karakter de var ama kuhabu yerde var ama tehlikeli. Doğru Tuakları olan para yerlerinde toptaranlar zamandan batakları verirler. Kurakta cahuru olarak bir yakar. Kurakta mandan yolu diye. Untuk koşta ne kamu yabet kayan bir tütte ruhumba tehler ve bu hava tuttu. Ondan bir de ya harakat ab da şort var. Koşta yolu Allah hospital. Bora ağam onda şehir mustada bora proporsiyon onların tonu olmayan sen respekte onu elbette ki de var senin her duran o çağrı grubu diye bari idare bu şey var bu her anlarken oğlum bana aksan ihtiyacı belirlenen ona aslında ondan karakter bir de her hamay karak belirlenen olan mantığı
وقابل هيك برسبيكينينا يولاشماға hem oldu hedi olmalı cümlesinde poliklinik kamalardı bu cümle mafya hikayet onda gelenler onda ama hemen taktıklar onda Mahmet bir işte tahtaya hediye ediyordu. Ondan hem o çare var. Onda o hediye ediyordu. O çeşme vardı. Sen bir bana karakterin olmalı. Tahtaya verirsin. Bu ara finişkene ahmaklara giriyorlar. Bu nokta başka bir doğru. Bir kere oyunu var bir onlar. Bu ara bu bir onlar. Onlar birlikte onu görmen aktarır. Ortağım gibi olan barın bir aktarları getirenler. Ondan ortağına muhtemelen var. İşvay bir yeri göre kadar namazda. Onu bir tane bağırıp yanına ortağlık karıştırıyor. Ondan sonuçta iyi gelir. Fillerciler orta. Kırım vakta. Çıkıp diye başlama tepki kurası var. Zakalat kurası. Olmadı. Cemaatle gelen olurdu. Kıros Osmanlı abi torunlarımızdan mavkiyetinden yanmadan bana dedik sağlıkını tehdit koyan o çoğuna astakına varıyor diye. Ben onunla hayatım da çok tatlısı var. Bundan da onu kitaptan ettim. Hayatımdan buna çeltenebildim. O çiftliğe gidelim. Hayatım. Kırat yakınlarını önüne bakıp yoktarıklarını bakıyor. Hayat yoktarını hayat bana. Bunu bir yaptık. Onun dedik sonralar kılıbıya bağlayda onların vasiyet yüzün bulanlar kuşkayda borçları yönetim yapmandılar. Kılıbıya meclisi iskayken oran istaranlarga vasiyet verirken aviasyonda yürüyüşüyorlardı. Peki de ondan bir balıklar kadar mutlaka o çadava soğutma yang semua ada pada kuasa seluruhnya harus sama bunda buat sebab bahawa terima mandan besar selesai pedet bespada itu mimbolana army aja orang hak terima ya orang mulai kawasan untuk jauh muskil orang hajam Allah pada wujud jalan orang Mai havalarıyla böyle duvar kadar teyip oldum. Ne kadar yapmış kayga, şu kadar bu hep havalarıyla televizyonda oluştum televizyonda bana her gün madde tuğla toksik olduğunda mesela konuda çok iyi yapmış kayga kaç yaptı ki bu yaşta hala bu kadar çok önemli. Oraya onu Poyasıgirin oğulları nanislikte hanımıyım. Toksuz kuruluğun tedbir ve bahara kayısınız. Bu bahar dedim, bu hükümetin. Ondan da kursayda alay kayanlar kayanların türlüğüne de para olur. Kim bilir, kimseler olmayacak. Ondan araya devloma ühiye heyecanlar. Bahalayı kolay duvara biyetir bahalayı olanlar. Onlar bu hırsızlar toksik bulunanlar hediyeler hırsız hırtıkın halleri. Onun olarak diye babamlar ondan. Onun toksik bir elbette cehibette hırtı andı. Toksik bulunanlar kendine yaptırdı. O hırsızlar elbette ondan kapattı. Bunlardan da yürü kadın onlar. Onu doğrular ondan vakti, mücadele kaçırdık, yaptık, ondan ettiler. Kaymanla tüş, tühergüm anla yıkmış kayıbara var diye bunlar. Üç konumla manla sıkıra durağa kilen varan, ikilere kadar izlere doktora varan, korkumdan kayıtları bakar, üç konumla var arayacak. Kendini tanrısı tahammül yer olmalı. Onun tüş yıkmış kayıbara var, kalkır yapmış. İnceğine atas yalan diyince, bu ortamızdan öldürmüş. Ondan sonra da kurakıların yer gerçeği olur. Hatta kanlamalı olup da kılığa bağlıydı. Yani
медицинасыга bir hoşça iki mesele kolun bir olun bu vaktiyen on hava havalar ondan niye kadar kadar bir tabaktı diye bana ortaca ortalıkta vakti hemen kimler yöre koymak yöredenler yöre kaybetmek diye başladı. Kursa oradan para bir zamanlar hepten baktılar. Böyle kursa kana ağaç sonra tekrar bir camlar diğerden baktılar. Orta dönemde bazı kurslar görüyor abi gören kalemler civarı çok kurslar bulundu. Bunda var bana halktan orta dönem olur ülkelerden gelenler arasında böyle ülkeler gittiler. Burada da bu tek vakti o kokulumuz kayıp. Bu takala uyuyor. Bahada elle kokulumuz kayıp. Bıraktan adam bir de vurdu. O kadar ondan beni beraber gelen aktor kesinler kumarlar. Kerbiklerin beni iyi yok. Kayıp kaldırıp çektirir ondan. Kanarat oralar ve kumarlar çapalım. Kahveler eden kayıp yürütür. Yapıyor olursa dikkat etmeye olan bir taraf. Bu onda Hristiyan değil, Rusya hükümetleri. Tabii ki yönümüz olur bu tuttananlarla. Alexey Nikolay Rasmuhan'da zaten yapmış oldu. Yürüyen basit bir olana gelenler yakın bunun şeylerini heyecan ortamda etkiledi. Ondan sonra bu olana kendisi olunca olay kandidatları konuşacağından muhtar olan Malatya'da bile sundu. Bana bile doğru da o rakamla karşı hem bir görev olan bu kendaktere de karşı bundan haberimiz çok daha sırasında hem gerçekten okuyor. Benim olan her olacak. Doğru muhtar bu olan bu handa ya doğru bu tenekende bu kendaktere doğru onu karşıya diye onlar doğru Yok, nerede bilet buldum da her ne var önce. Onlardan bu kahınlardan böyle şeyler. Bu halde bir de hekimlere sahran kaydanmadan o çarşıda gelirse bu. Ben bulduk dediğim bir de hani yıkıyorum Şimdi doğru nasıl kaldı bu diye doktor oldu dedi hem daha doktor hem Takudaya duhay takto, kay takudaya pasti guru, kaptan sonra bile bomba bu tekerlikten, çarşıda geçecekler bu. Ondan bu sonra kendi o noktada Allah'ın göre anlıkla bitti artık. Bu ülkeye bir gölgeleri canlı var. Bana tek kaybayda geçecek olduk. Üstelik olanmadan bir bu bir gösterge canlı var. Doğru hasta para tekrar Yanına kendine yollarla daha böyle anlık leyin usulü bir yerde böyle usulü bir yerde keyfin diyelim. Ne olur yürüyene kalan bu bilimden uçlarına hırlayalım. Ortayı düzen bulana kompüterinden ödeyip kesiriyor uyduğunda varacak. Ve her anlamda bir olayı bilen töheten bağlı hırlayalım. Onun ödeyip beklağına Mayor hatta gösterecek diye olarak. Onda diye bu da bu usulüye müdahale yapmalıdır. Kaçıydı. Onda her yata senin baratın oldu. Kaçı bakın. Ulan bu bağır üyete huvada. Cihanlı yönetim. Bakanın mağlu usulü tanı hal yaran borboduktan. Yeteri Türkiye'de baktı cihanlı. Ulan bu bugün doğru nöbetten yıkı verenler bana onlardan iyi bir şekilde yapmam kaldı. Maria Timofeyevna, oda Prokopyevna Ivanova, bugün bunlarla bir kıyafetine koyan kalbede, cezirde koyan, taksar koyan hukuku koyan bana koyan hukuku. Ondan bir güverenlik tavaslarından bu, bugün sabahın, gelen provun, ondan etimaren nefretin kurtuk. Parvatiya mahtanavun, bihi doğru bütün, nanlayıcı vasıtaşka bütün, nanlayıcı uçolayı bütün,
Hoğutağın bu yetim tokarı, bu çoğuna bölükten belen, bu yansına bitten belen, at soğuk onu, yola bu ile soğuk hava var, terim, ışıklı bildiği, tihirtinden de hiyen, ilk öğrenme doğruları, Toyot'un aktarlar var, kiyen toptarı, bilim toptan bu, ülkeye aktarı hallar, bu doğruları sanırlıktan gel, doğruluktuğunu almayın, birlikte toptar, tihir doğruluk olur. Cevara kadar mahtam. Genel her havada yılana kaptanımın varı darobay boğulan mamın göre vardı. Uhudlu olalım, sürekli olalım. Tehde olalım, fotoğrafı. Haktan bağlıları bunu doğrulan yapayım. Mahtam sanıyorum. Bu okullar bir görevi ki de gelen bölüm bana hepsi öyle işte İşte ona doldurdular dedi yaptılar. Bana bilgi doğru varanlar uçaklara imkanlar canım kaderi ne bağlılar kurduk. Olanlara size yoldan halen şöyle bıraktı gerekiyor. Yine onlara ciman bakışıyım ki olanlar böyle olanlar Şeye karışık halen şöyle bu üretmen köyün elbette kıyasatlarına kaharanlar kıyasatı bugünkü köyü tecrübe çürüdü kötü mesela ayıbı kaharanlar yine bir çalışma kolda kandidata biraz evgene bilgin jahanlar sürüyorlar ayıkışa bilgin mesela sinanın insanları ona onlara mahkum geçiyorlar. Bunlar Türkiye'nin türüne milletleriydiler. Benim ardından bu ustalarla doğru ustalar dümen, emellerin, fasulyelerin tohunan, burada aşkın köyü hepsini eriktiler. Bundan bir gün tabii ki ne kadar bir gün var. Еще раз скажу спасибо, что пришли. С каждым из вас меня связывают какие-то приятные впечатления моего беззаботного детства. Долго я как бы бабушку и дедушку воспринимала как данность. Я думала, что у всех такие бабушки, у всех такие дедушки. И только вот спустя годы ты понимаешь, что какие действительно они были классные. И вот эти все мероприятия, не зря я на видео включила Раису Терентьевну, где она пела, потому что все вот эти мероприятия Раиса Терентьевна пела, и вот эти якутские песни, которые были включены в видеоряд, это все мелодии из того моего детства, те какие-то истории, которые связаны с моей бабушкой, с моим дедушкой. Очень приятно вспомнить, когда вы делитесь воспоминаниями, мои воспоминания тоже освежаются, воспоминания о моем дедушке, какой он был веселый, как говорила бабушка, острый на язык. Что еще я хотела сказать? Ну, бабушка, конечно, это огромный вклад, это одна из моих основ. С бабушкой и дедушкой мы вместе жили до 15 лет, то есть как бы я полностью впитала их воспитание, я считаю, и была, наверное, их четвертым ребенком где-то. Что я хотела сказать? Ну, немножко предысторию расскажу. То, что, вот, например, когда я познакомила бабушку свою со своим мужем Семеном, моя бабушка очень обрадовалась, потому что ее старший брат Семен Капустин умер в Санкт-Петербурге в 43-м году. Погиб в 43-м году, и она сказала: ой, наконец-то Семен вернулся в нашу семью. Потом, что еще я хотела отметить? Ну, хотела где-то ее вклад выразить в том, что я поступила в аспирантуру и защитилась, потому что когда уже материал у меня был собран, я приехала сюда, родила ребенка, и вот ему в марте исполнилось только полгода, и бабушка приходит и начинает меня атаковать. Ну, как у тебя дела? Ты вышла на предзащиту? Может быть, ты сходишь в библиотеку? И так все так нежно, мягко намекала, как она умеет это делать. Она, может быть, ничего не говорила, и потом приносит пару книг по отолиноларингологии и говорит: вот посмотри, тут может быть что-то новое есть.
То есть она, и вся вот она в этом такая, то есть она очень нежная, аккуратная, но при этом, ну, как бы, все подводит человека. И когда с бабушкой мы стали очень близки, когда я училась в Санкт-Петербурге, и мы с ней часто разговаривали по телефону, и она жила работой. Вот бабушка моя повезло тем, что ее работа, это было ее хобби. То есть она всегда писала, она всегда думала, и даже в ее тот последний день, когда она думала о написании книги. То есть она всегда жила этой работой. В этом плане, конечно, ей повезло. Она писала очень много, она писала всю ночь напролет, и в зале, и в кухне. У нее было так много энергии, что она либо писала, либо работала по дому, готовила, ну, либо просто спала с книгой вот так. То есть она ложилась читать и засыпала вместе с этой книгой. Что я еще хотела сказать? И вот на то, насколько много друзей у бабушки. Я вот всегда привожу пример одноклассников, Владимир Виссарион, тетя Роза, то, что дружат бабушки, то, что дружат их дети, то, что я даже знаю внуков, ну это же поколение в поколение передается, и вот я говорю своим одноклассникам, представляете, когда-нибудь мы отсюда уйдем, и наши внуки, и дети наших детей будут вести эти мероприятия. Это же здорово. И везде у бабушки есть и друзья среди одноклассников, друзья среди однокурсников, друзья среди работы и среди коллег. Вот Николай Алексеевич рассказывал по поводу мероприятий, вот эти веселые мероприятия, которые были на Ярославского. Это тоже, наверное, отдельно. Это очень теплые воспоминания. И спасибо, что пришли, и вместе мы вспомнили все Гудовые годы. Мы с детьми иногда приходили. У меня дочь одного возраста с Украиной, я ее приводила, они там играли, и тогда уже были моды куклы Барби. У Алины Барби была одета с ног до головы, обвязана она была вся. Я не знаю, мама вязала или бабушка вязала. У меня всякие одежки были, а я-то не очень такая мама, чтобы куклу одевать. Моя дочь очень этому сильно завидовала. Так что то, что поколение с поколением при Доре Егоровне как-то проникало друг к другу, это действительно есть. А сейчас я снова хочу предоставить Афанасьевой Антонине Петровне, Антонида Петровна Егоровна, Антонида Егоровна, Дора Егоровна Бигетелев Балта, Юлия Бигетелев, birlikten önemli bu gecede cinahta diyemeyen olarak onu yine akıllıktan bu tercihler bahar böyle anda gidebilirler. Yine rastlılarda, fenomenada, güçler sanatda, canlı varlıklar üçü hanada münevver duhalar dinle gingen onun tuharı unulular öldürür olan kanlara değerli doğru oranla bulunan ribut tawya ahtabat tawbar Антонида Егоровна. Minutlar için aram değil. Dua Егоровна mama kentten mama kentten oldular baik gibi. Ama niyem eder bayadan iki yeni şavakaya natamakka örbaya kuytun. Kaytan biri bu kayan olmamak bu da ilgili mama kentten saslah geldi. Minarabatı oturacağım balsete mama. Dorma kapattı. Yine yediğine çapapaları koyduklarını üçü kemikesi çıktı. Ondan oğlum en iyi tarafın kendine olan kuru gayret bu sefer kere iyi tatlar, konyan diyen, tırmanıyorum ben isteyen, kampüet doktorlarını. Şu var, içeri doktor sonra kuru gayret bir yakınları kuru brani kurdu.
doğru çöp bağıraktan doğru kalemi kurdu. Yöretimden tavsiye Ecibi tanı kasıtları olarak bir tane Andrea Vadim diye Maria Boran'ın genel hamileliğine. Yine çuva olanın bize kurulları bir yoktu. Yine sorulara telefon Ecibi gibi çoğunun o sahanın klinikte çuva sayede aslında. Ondan üstteki varlığının yol boğalar zaten уже когда подработка, ondan sonra oğlanın varan kralar sabırlar tutulus karakterine kiler numaralarının çok köşede angisketolo ştonun gögi baktılar yeni cevabını istattı onun da doğru emin haberi bunlarda olacak karakterine yine karşıyım film mamaların tatlıları her yere imolatıcı. Oğlanın yürümüdece doktorun her şeyde olabildiğini bu prosesde. Onda da varlıkların kurulmuşlar, varlıkların kurulmayı mümkün tutuldu. Hepsideler, onlar koyuldular ise onlar meslas kullandı. Onun yeteneğinin arası görevinin bağlandı. Onun bunun üretiminin de tasarlanacak ağırlığı. Onun bir de sağlık altına kullanan doğru yine kabalığı tutuldu bile. Sabah uyumayacak sırpasına kallayın dediğinde kefsenler olalım tarafından olacak. O lezik taraflara görevler olalım doğru tanımaya hastaları. Onun bir başlığına bakıp oladı. Kine prosede. Bunu beslasını, onları kine ağırladın. Hakaretleri tuvaletinde klasiklerin var. Bunun ağırlıklı. Onun setüğüne, otumun ortaklarına, bakanın zekiliği. İşte kine karabalıcılar ağırlıklı. Yine zaman haydara, onu koyayım. Orang sahabatnya waktu itu jadi harapan hal waktu sangat kutukan sahabat juga bahan ini tidak boleh kalau ini tugas kerja atau kebetulan itu memang harapan dia kalau belajar mana tak nama jim Papa tuh kayak aja, itu tapi deh, Papa kayak, jadi kita kalau lalu yang jadi misalnya tuh kayak waktu cerita ini banyak, kalau dari tuh tahun kalau seperti yang mau Onu kırmaya vermeyi bırakın ne kadar edildi. Kırmaya vermeyi bir vermeyi. Bu her kırmaya tuttular ki yani. Ne diyeceğiz olur. Ondan yine olur yani şeylerinde yöneticiler Ona bir taraf vardı daha yürü o mutlaka o politikayla ilgili bir rakam yaptılar ki harika onda bir
Skrivningen har varit vattenmedel så här med halvdjur och lärt sig. Just det, det har vi gjort där vi går och utbildar. Och det är nyheter. Och den har jag mot amma, lite så att det den har jag bara en sitter och lite på den här bollen och jag tycker att det står för att ta bostäder tycker det att det är genom ett sätt på det. Då när Jim Barastan inte någon och det har Barastan och man plockar det lite helt. Fråga i video och fråga i något ini varten hände frågade eller ystävän och hoppas att det lite vilka som att ha succé Dajte na dajala kolon yung hata dito kung kaya dajal na rin na ito kung kasi dan darah kolan terus terjauh cuma tahu ahli wiri dan kung kaya tiba itu ahli tak kolan tentang ketok tu bisa dah so yang sekarang yang baru macam oh jadi sekarang tu yang baru dia macam Muslim, bahkan Allah itu berkaitan. Dia boleh nak sama-sama macam macam tu. Tuhan tu ini ajar baik ini dia berumur. Kalau tu khayat. Siapa Allah itu ini nama kita. Jika bagi mana kerjanya ini dah terdapat. Ini jadi tuan cuma korban lama. Jadi ini untuk Nah, tapi kalau kayak ini baru dah ada istilah ngalah publik tapi ini kayaknya nggak hal ini yang mau taksir jadi jadi merasa dan kalau dari acinya macam yang tu hari barang tu hari haji dan sudah bukan sama ini Jadi ini memang negara aku tidak senang yang makan makanan. Ini apa yang dalam makan makanan itu nah hasil Allah ya sih ini orang nggak syukur sini ya nggak syukur manusia dia makan oh kalau berkenan waktu hari coba kerja This is no problem. Orang-orang ayahkan kerja dari tua juga tidak kira untuk terperdapatnya ini menurut mana kalau dari ayah mereka yang orang Asatan tuan uwaidatan uwairi Mikhail Dmitryevich Kapustin kira menabah Sola Diana Mikhailovna mengenai авторитетом tidak один из первых пионервожатых Вилюшка, активный комсомольный журналист, основатель полиграфии издатель в Мичуринском районе, позже известный журналист республики. Тетя говорила, что он напутствовал ее на большую жизненную дорогу. Учись здорово, прилежно. Образование – это счастье. Единственное богатство человека. День Убая Балтагарет Петеньян Михайловна Ахтанара. Мандавар Степанова Александра Васильевна. Трудна или ветерана. Мачахова Татьяна Васильевна. Директор Баратов Константин Васильевич Тимин Нагородовтан, уникальный барбак, тут как бы Музыкальный номер Так символа я предоставлю университет. Сахарская культура тойгуна Юрий Платонов эстрада театрын салия элчин кини бүлүү улуттар төрүттөр. Негенен бүгүн ана бүлүү кола бейлери
Doro korona bahasa kamu tuan nadu semua bahasa. Orang ini dia kira-kira gede gitu kalau terjadi di setengah hati atau bu dia harus terbahan di sini dia waktu umur bujuk atau dia kemarin dia biasa kalau kayak apa coba jadi untuk usia dia kalau mana ay mahtara terhadap budaya tersebut mana juga terhadap mahtara pun tidak terhadap budaya terhadap bahasa. Semua mereka sebenarnya dari surat dari jadi intinya adalah sebenarnya bahwa kita bagaimana warna semua kontak di dalam kita harus melakukan banyak orang.
Jai master kapal kayu performa Tuhan. Так сказали мне подстраховывают. Сегодня очень хороший вечер воспоминаний. Мы от имени родственников выражаем вам все наши самые искренние чувства, нашу благодарность. Дело в том, что люди в молодости, лет 20-30, всегда думают, как же вот о нас говорят, как же вот так часто думают, что же о нас думают. 30-40 лет уже, даже не 30, 40-50 нам уже становится, что называется, если так говорить сленгом, пофиг, что о нас думают. А лет 70-80 мы вдруг обнаруживаем, что о нас вообще чуть ли не забыли, к сожалению, большое. Поэтому вот такие вот юбилеи на этой дороге жизни, эти остановки небольшие, на самом деле имеют очень огромное значение. Если выражаясь современным языком, то мы, собираясь вот так вот вместе, создаем некую нейросеть, и наш разум коллективный как бы воссоздает вживую образ того человека, который от нашего рождения ушел. Вот и сегодня мы, как бы Дора Егоровна, вот нашими усилиями, особенно усилиями ее внучки Кривой Таинички, она как бы вместе с нами, и мы прямо чувствуем ее присутствие здесь. Поэтому еще раз выражаю нашу огромную вам благодарность. Желаем вам от имени нас всех здоровья крепкого, успехов в ваших делах, чтобы все ваши дела, как начинающиеся, так и заканчивающиеся, имели всегда какой-то большой результат. Вот так. Нина Михайловна очень кратко все и объемно все сказала от имени родственников, но я немножко чуть-чуть дам представление вам, да, кто мы и как мы связаны с нашей Дорой Егоровной, да? Значит, мы, я вот, например, да, Оксана Васильевна, я являюсь дочерью Иванова Василия Васильевича. Он является родным дядей нашей тети Дори. Наш папа Василий Васильевич и тетя Анисия родные брат и сестра. Поэтому и Капустины, младший
Младший, старший брат Егор. Так что вот мы одна ветвь Ивановых, ну, отец наш Иванов, а потом уже Денис уже, потом уже Капустин, да? Ага, вот ну, такая линия, да? Поэтому вот на самом деле мы очень близкие родственники. И данный вечер, вот сегодня именно, тетя Дора является объединяющим нас звеном с поколением, да? Вот молодое поколение сидит, наша Леночка, да? Среднее поколение будет, наверное, Я уже старшее поколение, да. А среднее поколение это мы, и вот наша молодежь, это уже наши дети, ну вот, а именно вы одного возраста все. Ну и ваши дети это уже вообще светлое будущее наше, да, можно так сказать. И вот поэтому сегодня вот по воспоминаниям одноклассников, да, вот дядя Виссарион так хорошо рассказал. Мы, поскольку вот являемся более таким относительно молодым поколением, я очень хорошо помню, вот был самый рассвет, вот прямо они молодежь 50-х, золотая молодежь 50-х годов они назывались, наши. Вот Константин Васильевич, тетя Дора, вот их все одноклассники, вот сам дядя Виссарион, дядя Данил Поскочин, Михеева Анна Алексеевна, наш старший брат Артем Васильевич, ну прямо это было поколение, ну, золотое поколение тех годов. Мы еще маленькие были, мы-то родились на середине 60-х. Вот я ровесница, например, Сарглан Схаровной, мамы Аиды, да? И вот они для нас были, вот наши старшие братья были для нас звездами. Я вот очень хорошо помню, когда я в 82 году поступила в Якутский государственный университет, старший брат Константин Васильевич нас сюда привез, ну, поступать, с его дочкой Сартаной мы поступали. И мы пошли в гости к тете Егору, тете Доре, да? И он говорил нам, по пути он нам говорил, ведите себя хорошо, это ваша родная тетя, она ученый, таких людей нет. И он так нас прямо так вдохновил, да? Может быть, скорее даже напугал. Мы так сидели, это было на даче, мы так сидели молча весь вечер, по-моему, мы боялись что-то сказать, потому что перед нами был, ну, великий человек, ученый, по нашим меркам это было что-то невообразимое. Ну и, конечно, вот мы тогда же съездили, познакомились с нашим дядей Мишей Капустиным, и тоже вот, ну, для нас это было что-то. Ну, мы деревенские дети приехали с Юрийска, поэтому для нас все казались великими людьми. И вот это вот поколение наших детей, да, вот сегодня раскрою тему дружбы, большой дружбы вот наших братьев. Вот это поколение, у них эта дружба, она пронеслась через всю их жизнь, и даже когда их сейчас нет, это все витает в воздухе, вот сегодня, как дядя Виссарион сказал, да, поэтому я снова хочу представить нашей Татьяне, внучка Константина Васильевича. Всем добрый вечер. У меня большого опыта нет такого выступления, но я попробую. Ну, как сказали, я внучка Константина Васильевича. Это мой дедушка, двоюродный брат, получается, Игорь Город. И они вот родились в один год, дружили с детства, вместе учились, вместе взрослели, ну и во взрослой жизни они всегда общались. И в старости тоже они всегда, ну, поддерживали связь, где бы они ни были. Хоть они и были двоюродными, они вот как, ну, по зову сердца были как родные брат и сестра. Даже если они вот временами, ну, бывает же, что не каждый день созваниваешься, а вот даже если вот, ну, редко созваниваешься, то всегда вот как-то вот. В общем, самые такие важные жизненные проблемы или какие-то вопросы, да, события, они всегда решались сообща, советовались друг с другом. Мой дедушка очень любил свой город Урюпинск, и в старости он вообще нигде не хотел жить, кроме города Урюпинска. И вот я тоже в Санкт-Петербурге училась, и в 2008 году, когда закончила, переехала жить в Якутск. Ну, вышла замуж, потом родилась дочка, мы ездили часто в Беларусь, ну, уже я с своей семьей, получается, дедушка тоже к нам не очень хотел, потому что ему было сложно как-то из Вилюйска выезжать, покидать свой родной дом. Но он приезжал и
часто такое бывало, что он первым делом, как зайдет в наш дом, в квартиру, сразу говорил: «Дора, он лоха». Первым делом с тетей Дорой общаться. Но они назначали встречу. Часто бывало, что они встречались у нее дома, либо у дяди Данила Афанасьевича Пускачина. И они вот всегда, вот целыми днями мы дедушку, получается, утром отвозили, вечером забирали. Я думаю, о чем мы не разговаривали? Я так и не знаю, о чем они там разговаривали, но мне было очень интересно. Можно сказать, завидовала их дружбе, да? Ну вот 2018 год, ну, для нашей семьи был сложный год, потому что дедушка уже болел, и в феврале ему исполнилось 80 лет, дедушке, и вот до этого он как-то вот ощущение было, что он держался. Мне должно исполниться 80 лет, должен ставить юбилей. Ну, юбилея как такового не было, потому что ему было тяжело ходить, там, двигаться. И после февраля, вот после 80-летия, он как будто бы, ну, сдался, да, ему стало хуже. И вот с марта месяца он уже в больницу лег, и в апреле он уже в реанимации лежал, дедушка, в 2018 году. И я уже с дочь, уже 2 детей у меня было, 2 дочки. С детьми полетела в Луис, и, ну, помогала там ухаживать за ним, каждый день ходила к нему в реанимацию. Потом вот 14 апреля мы узнали, что тети Доры не стало. Я вот помню этот день, шла в реанимацию, дедушка лежит, а он уже не говорит, но видит, но как бы не дает знать, слышит меня. Но я знала, что он меня слышит, но я вот так боялась ему эту новость, ну, как бы горе сообщить, да. Я уже не помню, по-моему, я это не сказала, потому что не сказать, по-моему, потому что я боялась, если я скажу, что у него в ту же секунду вообще сердце. И я просто стояла молча, потом, ну, я чувствовала, как будто у него взгляд такой был, но он, наверное, тоже чувствовал, потому что он же на грани. И вот 25 апреля девушки не стало. Ну, получается, разница совсем небольшая, да? И получается, вот они всю жизнь вместе вот связь держали, у них такая надежная, крепкая связь была, и покинули этот мир почти, можно сказать, вместе, да, вместе мир. Ну и хочу сказать, что большое хочу спасибо сказать Алине, конечно, что всех нас собрала. Прямо мне кажется, что, наверное, сейчас тетя Дора и мой дедушка там где-то на небесах там тоже празднуют, где-то сидят, обсуждают и очень, ну, счастливы, наверное, там на небесах. И пока мы живем, пока мы живем, внучки и внуки, и их правнуки и правнучки, и всегда будем помнить о них, мы их очень любим, и стараемся там фотографии показывать. Мои дети, например, маленькие, когда дедушка не стала, поэтому фотографии показываю, если там какой-нибудь случай, обязательно рассказываю. Да, а вот газету отправили газету сегодня. Свежая газета от 8 декабря. Микрофон. И тут статья. По-моему, я вот там на стол положила, ну и кто хотел, взяли, да, заметили, вы же взяли, да? И здесь статья вот Антонина Егоровна, да? Ага. И следующая газета выйдет, там выйдет статья, в следующем номере будет статья о Юте. Вот, так что газета это будет, она сейчас вот там 2 экземпляра, если хотите, на памятном себе делать. Что это? Римская ирония газета. Это газета. Спасибо. Спасибо. От имени нашей семьи мы выражаем огромное свое почтение и уважение Наталье Ивановне Харламовой, подруге нашей Доре Егоровны. И разрешите вручить ей нашу. Доля Егоровна очень любила цветы, хотя зимой Шардана не найти, поэтому это цветы.
doğru goranların bir tohten köpseleri tübit. Min harlan diye babın diyor. Benim bülüler kurup bülü diye açıktır. Başladan tura. Dördeka harlan diyeler üçü bülüye vardır. Onu min amastan bir şey biterim. Tütün bülü tutuyu bu diye. Onu min koşayan namma. Bulur dağlı onlukça köhür gün canlar bağlar. Silbus taran dokayan do senin namma bahkan bir tahun yeri. Onun min Allah bilüge selamım soğuk olganın baran olanlar bilü kayırın hile tenker bütühü dilet onu doğru baranla nar küleri dilet emdi toktuğu da bir doydular diye nar kürete onu be dikkat doğru onu yük kurduğum ne de hep olur dilet ejiyim baktım diye bilgin min Papo Prokopi Makarovич Бабат да, ба Камбендеда политехническая автошкола история чутала Дора Егоровна Бельгетерева Туханежия Анастасия Дмитриевна Савинова Уола кини сунтарта найнан кайде баалыста. Itu bulan atau coba hentak tenggelam atau coba ijazat bikin atau orang biasa yang kerja dalam kenaikan dan atau bu mana televisi dia ini ada orang televisi dia ini orang mata berjaya David orang bu bangsa itu kan atau itu orang yang terbuat atau biar barang biar milita historiaları diye tohtanha ra onay da historialar pula o kudu tayda memang pada waktu dulu tortan tercantik ono yang ini repala kapusnya kayak gini terus tinggi gitu media kan ono ஒரு cerita ஒரு sulat kerja, mana jauh bahasa kita dua tahun semua kalau kami terus saya, mana tentang kehidupan di pulau yang apa, mana dia baru tentang pulau yang apa, mana tentang dengan ke tuasnya dia sendiri. Dua edit dua usul ini namanya edian. Kita berpakai sekadar. Tersedia tenang. Oh, jangan hunta kenai nanti. Atu. Contoh jauh di kalau hidup ini kalau bukan ke album Nepal lalu juga itu. Juga kalau mungkin itu padung dulu. Orang ini kalau lama artinya beda. Tujuh tahun sebelum Islam tadi itu waktu itu kembali. Orang tua tentu kalau ini telah terus ini telah terjadi. Sehingga ambil anak berpindah. Orang tu yang kasihan kena waktu tu tengah itu dusta dengan dua pada belakang dia tidak mundur istinya semua orang saja tu ada hambal dengan jadi dia sulam dan ingin bertemu takut Pokok hemen jenwal dari barang-barang kursi juga jadi nanti orang ini histori orang tuan kena dah dia orang itu dengan tak pernah dua orang beli barang macam mana kan bisa kan para air mata orang tu terbaru di bawah takut
istihkar oğulları adamlar yapıyor. Oyun bu kimnaka lütfü kostalaka bahlayda düştüm. Bahlayda. Onlar da diyorlar. Ulular ne yemen maktab tutmamın ya. Martin bir yerine. Onları yerinde tutmamın ya. Kayağımda yemen maktab bu. Tuhan mana tenturan itu ini ada akan saya mohon Allah betul. Sekian dah ini waktu mina dari yang itu istiqamah nak cendera dah juga cuma itu kalau Tujuan mata terlalu jauh tu malah hidup berumat kecil kan. Tujuan warna ni warna jam. Dah cara tua cip kata pokok udah dia berapa jam. Mutera no hakar mana. Tua yang cina berapa jadi. Untuk kajian kita ini terus. Macam tu, kita cakap macam ini barat macam tu, urut rumah, aneh macam. Tapi nama ni kita kaya perlu dia malam tu ni barat ini. Tapi kita mahir mahal dah. Orang kita kemudian, orang mana kita fikir dia. Bangga maktab tu. Bila dia bersemar, maktab, jualan maktab, kan, itu. بتتكلم الله بالعلم بالله من تقدر يكتب بعرض من كلام يوجد تقرر itu patriotnya kedua buatnya Людмила Данилова дорого орамын локтына тuguru идават метретин Людмила Данилова республика кеңник билден улахан кудурун юктук Саха республикатын жербети норпут кейбит орамана бу билигин кемастытын кенне ханан коддукка бидети Осватаха, Людмила Данилова Көлпечолаты болан тақсыбыт, оны кенеде доры көрімні мүшелін ройдан қалан көтөбілен тұрар. Хыллар астақтарынайы ұлымылым күндіркейін ер. Білеген кене олуғар Станислав Сахаровка тылы берен қай. Yani, bir oyun sonra bulunduğum ve وشيء غاشة ورجال اختيار ورد المنبوط مبورد من ورد بجين ده ورد كده دخلت دوري جول من بديرته ظهر محاول شيء بديرته ومبورد مبورد بيستعمل سرقوانه بيشيء كده أفكار بديرته نعم كده وجدت كده وماشي Orayı bulamalar, böyle bir kürsel, individüel hatar şeyler, bir kürsel de, harf kauç tabii, tek çekeler, hiç bu böyle, biraz da kutuna numanda ayılar taharat ediyor, böyle bunlara da tabii. Orayı bulamalar, individüel bulun sebepleri yapıyoruz. वो मार पकड़े करे ये सब व्यक्ति शो हम मुझे इधर का विजिट तो वाला पूरा है पूरा मोबाइल में विषय तो ये यूजर को भी होता है आप ये और दोबारा मोबाइल में पूरा जाता है Era бурная характер и он арендант. Книжный голод, книгота, книгина на хайфе будет это. Jadi tu kostum belum knigina, knigina basir, basar arab ni. Orang orang boleh nak knigata arab ni. Kami arab basar sih. Kalau apa? Ayat Allah, ayat
Они бейтер книги оған оласан историялары айына тибитре негелер бит историялары айына маа дорогоровна Adam bir kadar bu navarota'nın gerçekçi. Antıga teo hayır şöyle diye söyle bu var. Ondan sonra bu karşı diğer vardı. Ayına makta. Maqtal tabii bu bölümün ahbekiyetinin bu cihayetten nihayet şu binaftan alavakın ligin tümktürüge kütüge kayın müze direktörüm solguyaçı linden yaptım tüledirger. Çay kenkelim. Demin ki belki ben bunu gittim okuldan girdim. Peki bu Platon Sişoyunska'da literatüra müziğin коллективына титтен бие басырдан турана ел сахарына нижеге бенеге Дора Егоровна чуга саймактырга оны тобы бии кихебитен илен агаланы тибет обастыры тыктыр сурьячыктыга сонорода поэтыга Наталья Ивановна Харматьевага бирин макталбытын жетебит. Онуктан видеобыз бүтүн көрдүк. Бие рейси директоруна бүтүн кытта жөгейи болан Dora Егоровна кере түбенлере, жора түбенлере олус элгахтык аспыттыра. Мен боллана бэм оғын кемге бишик национальный кинеге кыхатыгар үлелебитим. Ол үлеле олар мен Dora Егоровна да оны шөйді биси бүппит. Олақ кеге филологическая наука доктора, профессор Лохан Арта Боллах автордар бияха Бәхін жачылар, оғынан баран Dora Егоровна құрдық сымнағас мәйтіла наука докторы көрсібелеғам. Ол құрдық кене олыс әйағас, саяғас. Онна бұл сурьячыларын олы тақтыры олық көстер оны кенегелерін олық сыйысын тұтан олы менері баны қомейдақпына тақсыр ден әтеріне дейбін онна самай соғай бұтым диктерге бітім ден бар Dora Егоровна сурьячылар тұстырынан сұрай бұт литературоведческая кенегетін бейді қашырдан тағар. Спонсор көрден. Оны өтеген Dora Егоровна әкетті бұл улуста қантыныры отақаныр өріентін түрікті, қаныр өлілері, тоғырда, өнжанлар боллаға дейде тақпені. Оқ, жылы ол күрдік біле. Жон тұғығар. Наға қағалан олар бұта. Оны боланы самай долбытулар өтінді тағарды кенегебет. Кергенен тұғынан кенегебет. Оны деме бұманны біле тұмбен әдерін хастар, әдерін ғос кейі боллағын дегенетер. Оны бұл кергенен үтерен барын қайтақта құрдық маннык. Атын кергенен әдін бұрыста қылқайдырақ байын өлін бүтсе, атын нәхәтар де кергенен тұғына көй маннык кірі жоғыз кенегенен тахарды тауғанын мен. Наға қолығыр. Жи кергенге бәйдін кергенегер олар маны кересті біле, таптала, жіңнәқ үнлік бар әбет жермен Dora Егоровнаттан білбеден. Оны Dora Егоровнаттан алты спорттықтан ағыры жоллақпын, оны бұл бөлімі тәрәйген болырды істеммен мен аға өрбітім. Онытын 5 жыл болар әрі болбаққа, бейі Dora Егоровна әлбақ сурьячылары тұстарына ғырып бұдан, кенерайыныларына бұдан, олайын қас бейді сурьячы жоры күнігер юбилейдерді Dora Егоровна ата құрып ақтана тұруға едім. Мақтал. Умытты білейін бұл яғы Даниэловна бар білар, қысқычына музей бұд үлейі деген көрдеді. Я хочу сказать немножко, именно столько прекрасных слов было сегодня сказано о Доре Егоровне, как о докторе филологических наук, о большом известном ученом. А я хочу немножко сказать о ее семье. Потому что, вот как сказала Аина, да, мы вот как-то все дружили, да, дружили мои родители, вот Данила Афанасьевич Москачин, моя мама Петрова Ивановна, и вот
многие здесь, которые вот здесь есть, да, они все дружили, потом я дружила с мамой Аины, с Аргаланой Захаровной. И сегодня я вот слушаю вот сегодняшний вечер, восторгаюсь вот такими сегодняшними словами, которые мы сегодня все услышали, да. Хочу сказать несколько слов о том, какие прекрасные дети у Доры Егоровны. Это мама Аины Саргалана Захаровна, да, и врач. У меня мама врач, да, заслуженный врач, тоже одноклассница Доры Егоровны, да. Я очень люблю, уважаю врачей, да, и хочу сказать, что вот сын Доры Егоровны Чугустан, он уже много лет работает на севере врачом, терапевтом, да. И мама Аины, она тоже была врачом. Я ее тоже, вот мы с ней дружили, я очень ее любила, ценила ее как врача, как такого большого профессионала своего дела, да. И я думаю, что, к сожалению, мамой не стала, да, Саргаланы. И я думаю, что Саргалана, наверное, гордится своей дочерью Аиной, которая организовала сегодняшний вечер. И я думаю, что Аина тоже молодец, и все, наверное, знают, что она великолепный тоже врач и кандидат медицинских наук. Я думаю, что не оговорюсь, последующим доктором медицинских наук, да. И что самое интересное, да, у меня, ну, не буду говорить, сколько у меня внуков, да, и моим даже двум моим внучкам Аина Захаровна делала операции. У одной сломался нос, баловалась, и сломала нос, и Аина сделала ей этот нос. И я все время так проверяю, как она дышит, хорошо, нормально все. Все нормально, все окей. Уже год или 2 года прошло. И одной вырезала главное, тоже вот такое совпадение, да, в медцентре столько врачей, столько вызовов и все такое прочее. Тем не менее, значит, мои 2 внучки вдруг попали с Аиной Захаровной, и все прошло благополучно. И поэтому я всегда восхищаюсь врачами, и вот еще раз говорю, что Дора Егоровна вот настолько была добрым, умным человеком, да, что вот получается, что воспитать врачей, это мне тоже кажется целое такое дело большое, потому что от врачей именно зависит все-таки наша жизнь, все наше здоровье, нам самое главное, то, что у нас есть в жизни, да. Поэтому еще раз хочу вспомнить добрыми словами Саргалану, мою подругу, мою очень хорошего человека, который, я говорю, наверное, гордится сегодня тоже своей дочерью Аиной. И хочу сказать, что, конечно, я всегда очень любила Дору Егоровну, да, потому что, вот я говорю, даже вот не столько мои родители встречались много и со своими родственниками и так далее, вот сколько встречались с одноклассниками, вот как все сказали, да, все время, каждый день почти на связи были. И я знаю, ну, моих родителей тоже, к сожалению, нет уже, да, и я знаю тоже, что и Дора Егоровна, и моя мама, да, они прямо до последнего дня всегда были на связи. Каждый день почти разговаривали, каждый день вспоминали, там, ну, не вспоминали, а разговаривали, как у них там давление, как что, как здоровье и так далее. И поэтому были очень близкими и очень дорогими друг другу людьми. Поэтому еще раз спасибо Аине за такой прекрасный вечер. И я думаю, что очень хорошо, что мы вспомнили такого доброго, прекрасного человека, как Дора Егоровна. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо всем, что все собрались сегодня. Спасибо Аине большое, что она нас собрала. Спасибо музею, потому что Дора Егоровна, ее жизнь, ее отношение к литературе, ее вклад в развитие якутской литературы того стоит. И сегодня, хотя я как бы достаточно близко общалась с ней, открыла некоторые ее стороны характера, про которые не очень четко знала. Я знала, что она собирает большую семью родственников всех вокруг себя, одноклассниками дружит, однокурсниками тоже, по-моему, она очень тесную связь держала. Время от времени они собирались. Но она с молодых пестовала. Я помню момент, когда писатели никогда особо дружно не живут. И в этот момент стали снимать главного редактора книжного издательства
А я сидела в декретном отпуске. Ребенку моему было всего 8 месяцев, и они с Татьяной Ивановной Румянцевой, Дора Егоровна, пришли ко мне и стали меня просить, чтобы я согласилась. Ну, мне предложили эту должность, но ребенок маленький, мама старенькая, ну, короче, я не решалась особо. Да и должность такая, там, не любой мужик может это дело выдержать. И я не соглашалась. Они пришли меня просить о том, чтобы я согласилась. И, ну, что я могу сказать? Ребенок маленький, я никак не могу куда девать 8-месячного ребенка. Ползает еще только. И последний довод их был двух подруг. Но они обе работали, конечно, этого не случилось, но поскольку мое согласие нужно было для всего писательского сообщества, я согласилась и вышла на эту работу. Ну, конечно, они с ребенком не сидели, ни та, ни другая, они работали, но в моей работе, достаточно трудной и сложной, в должности главного редактора книжного издательства, они очень много помогали. И Дора Егоровна, и Татьяна Ивановна. Поэтому я их всегда поминаю добрым словом. И, ну, кажется, больше всех вот Дора Егоровна всегда собирала нас, молодых, в общем-то, достаточно таких бесшабашных и способных на любые какие-то не всегда адекватные решения людей, и на одном уровне, на одном таком, ну, на одном уровне доверительно разговаривала с нами. И это оказалось впоследствии, что она нас складывала настоящие ценности якутской литературы, давала ориентир. Но это уже позже, когда мне уже самой под 70 стало, я об этом поняла. А сейчас я хочу вручить книги свои. Они, Дора Егоровна и Шутку разговаривали, и я говорила, вот обо всех вы пишете, а про меня не пишете. Она говорила, ну ты же поэт, а я про прозаиков пишу, в основном моя специализация на прозаиках. И, ну, как бы каждый раз шутили по этому поводу, и она однажды даже написала небольшую статью про мою новую книгу. Вот после ее смерти я издала вот эту, ну, считаю, главную книгу своей жизни, серию «Жизел», про своего учителя Семена Петровича Данилова. Я думаю, что Дора Егоровна была бы довольна этой книгой, потому что в этой книге история борьбы за наших классиков, оклеветанных как буржуазные националисты. Это достаточно серьезная и хорошая книга. Я думаю, она была бы довольна. Тебе, Инна, на русском. А вот эта книга в прошлом году, к моему 70-летию вышла. Тут есть воспоминания о Доре Егоровне. Это воспоминания о народных писателях, о всех писателях, с которыми я общала и считала важными для своей вообще жизни и литературной деятельности. Она на якутском, но я думаю, про бабушку вы прочитаете. Спасибо. Спасибо всем за сегодняшний прекрасный вечер. Правильно мы сделали, что сфотографировались раньше. Спасибо всем. Оставшиеся, может быть, еще раз сфотографируемся. Ага. Самые преданные, самые уважаемые, любимые. Ayah,